Mheshimiwa Kalonzo, let me shortwave kidogo. I hope you will understand, you won't mind. Abantu baminto. Richard Onyonka negesisa. Se nyomba to kwagacha na toko gana ne minto tokora. Richard Onyonka is a pillar. Na inde abamura baminto bali in leadership babo homogeneo babo kebagendi. Na botole together buna toko na kugenda kwagachiga to bwateranete. I think mbuya to bwaterana ngenchi toko bwaterana. Again tonko bakulira abantu baminto. Chinga kichari kangana kwa na monake. Nto baisa watana na abantu baito. Twensi pintoroje sense rojigochi. Nende tolikoli kichikulechi no gochaya abande gosekorama abande gosekwamererania. Ekene ngelinge bintu binde bigokole karense yaito no nyembo no munatoriga ebintu binde ne bintu byubosoko. Yani buno mone gesakito tugende ko korubune mengongo ngatotegerega moraibu ensocho ga ochaga twaka chinkobi ogendaga otongaina gango yurare kigwanda na ndo gane birakitekera ajire bono tubende ko machoni tuna ko mubwati ko liuka kugenda motake tomenye ngenje kabiri abantu baito tomenye no bongaini no ena abana abaminto balegari ese mirimo imokora igotoko basika inu na abaminto mole lakini ntuegene ndinu abantu abangaini na inu moroje sense roji mona go teberero mono una na tebete muisonde engiri tabwati mundo go ya advice ya bwate tie sanduku chingoroime na inu mo baso so chingoroime mo bwate tie sanduku ekogera obogambi obo abantu bangire gusona tali boygo abantu makaneti na inda abantu bakana singinje mirimo yasinyire muna toligere tige mirimo yasinyire abantu baminto osukoligeria mangana muna yabete igoro ya maguta comment kana. Who will afford life? The cost of living is gone beyond the roof. Abantu baito botaka bwamente kanire besa jitiko yana jisukuru. Insecurity abwese mo kama mbaboli ngaki chombe jebiru bora bwese kimu cyarire. Abantu banyamira onzi bayiberu chombe cyarire. Igomota yemo kama inumwe kalende mo tika bagusina baroba kama mbase ko iberu chombe keta abantu to cyane keta twenziga insecurity ya cyandira abantu byazara mbiri bakolekana. Gotoligenchera nje nino no kwegena na kanike bagani muisondenga ne jabiye yoteba karatika tora kwana twenzi ikera munege sakuo tole ke twenzi tole ama onde tasira osona tali boygo onde tasira to kwana na ngora na masikani toteba ni ngora nyasaye atobwati togende bosio abagambi bagambire gukeke sakuito gusiba ajire bosio mugako mindo sakario nyongo orali mako mindo nyachaye na baka bali bande omugako mindo professor ngelio lega mbatemete nsemo yabo gotema kubikigisa kwamo kugenda abantu baminto tobe yamo tobwaterane no toligi biroge bitoko ligi hetige tobirigi lakini tobirigi na maskani no bwanchani na ndo toligi tolengere tinga kigisa kugito kyochikoba egendo kyomo erikira kinko babori kamoranje abana baminto especially bali totally koigwana na ino mole sense meri ende muino mo esa kuchikwanja magana ya balenze yo koligi abantu kona gotalia abantu gane ne meyo ne mchinongo kwa kabanto kwa kabanto. That is not right. Osoro abantu gotare chinsara mo gaso ngamon ngoji goita abantu bamino boko bori chinsara to gambe ngora kiare bintu na binna roji mo kora rito wate ba election yansiongo mo gotara mo gota chinsara ne meyo ne metemo je goita abantu oche goitera manyinga y'abantu bamino abo motaketebe yo obuno bochoni abo na agiri nine timo baise wanche kentekyo tikatoliki chikureji ngora tikatogende ngora na botogo sukuma na ngora na ine ndugu siga ndo bwate bahati enene mono ndo bwata barai baita baka baita banenega kento kene ngeko genda wrong no ina bana baminto balega nyegene gwi na botogo kwa na ngora togenda niko kugenda tochora ne buya enda mangana gende egesakugito egendo kera kinche ntanje so okorro maine ndo baise watana nabantu baito injere yo watana nabantu baito ngabano chako ko abana jibesa bakulie menengu bakoita abantu bande bakogende biriro ahaya ekira kiyaya twaso itera manyinga y'abantu baito tobe yamo botambe na ndo tokulie obogambi obo ne chingureji nyasara atoe esobamo. Finally, before I call my two brothers to speak,
sisi si wajinga sana. Watu wanasema oh tukae. I've had this around here, everybody tukae pamoja. We have experience. We know what will happen. Tukiendelea kukaa hivi namna hii. We will agree tutakuja pamoja. Twenzindoike amo tuigwane. Usemo takitobe amo. Tutakuwa pamoja. Ngona kwa werelia nde iga so that bantikere kyani jembwa tjinguru nyinge. Ekyani njenda kenyale gendeke. Muna baroje. Usemo natali boygo. And governor, as you have said, Kisii wanasema nikuje kwa tuanze kuongea hata kesho. Sasa mkutano tulikubaliana na wewe tutafanya. I am ready. I have agreed as you said. You are my elder brother. You have said tuanze kuongea. I am ready. Tutaweka ile mkutano vile tulikubaliana na wewe na hao wazee wote. The all smart people here wapande zote tuanze kuzungumza vile tutaenda mbele. Sisi tuko na watu hapa ambao wanatusaidia. Gavana wetu Ongwaya kwa hapa, wazee wetu tutakaa na wao pamoja sote. Hii region sote tusimame tukiwa pamoja. I am very confident tutasimama sisi wote pamoja. Sasa nataka kusema hivi kabla sijamuita Chief Justice Maraga. Richard, governor anatembea, tumeongea na yeye.